Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuza koze mu dukoce ku mujyoro YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, aho rero tugarutse ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 2026 studio muri kumwe na Fisa da Silva. Reka nizere ko mumeze neza cyane kandi mwamaze gukora subscribe kuri no YouTube channel yitwa Amakuru Now TV, amakuru yacu atambuka mu masaha ya mu gitondo kugira ngo umenye uko isi yaramutse no ku masaha ya nimugoroba kugira ngo umenye uko isi agiriwe. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri zino ngingo z'ingenzi azikurikira. Muri aya makuru turaza kuba twaza ku makuru agendanye n'ubuzima, aho rero muri aya makuru turaza kuba twabagezaho amakuru agezweho kano kanya uri kunyumvira ku makuru agendanye n'icyorezo cyateye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyorezo bakaba bakita Ebola. Kuri ubu tuvugana abantu bagera ku 2000 nibo bamaze guhitanwa na kino cyorezo cya Ebola. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS watangaje iki leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo irakora iki kugira ngo irusheho guhangana na kino cyorezo? Byose uraza kuba wabimenyera muri aya makuru mu buryo burambuye. Icyo ngusaba no gukurikira ano makuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Turaza kubabwira kandi muri aya makuru turaza kuba twajya mu karere ka Gatsibo haturuka y'inkuru itari nziza yaho umugore n'abana be babiri bapfuye nyuma yo kunywa umuti wica imbeba. Amakuru atugeraho nuko rero uno mugore yabanje kugaburira abana be uno muti wica imbeba nawe aza kunywa. Muri aya makuru aza kuba wamenya ngo n'iki ubuyobozi buvuga kuri uno rupfu rw'uyu mubyeyi wapfuye mbere yuko yica abana be. Uze no kumenya impamvu nyamukuru yatumye uno mubyeyi afata kino cyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima ndetse n'urubyaro rwe. Uze no kumenya n'icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Muhura ubwo ni mu karere ka Gatsibo bwatangaje kuri no nkuru y'akababaro. Byose uraza kuba wabimenya muri aya makuru mu buryo burambuye. Cyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Muri aya makuru kandi turaza kuba twagaruka kuri no nkuru y'ubushinjacyaha. Ubu tuvugana rero ubushinjacyaha bukaba bwamaze kugaragaza abantu 80 bakekwaho gukora inzoga zitujuje ubuziranenge. Kuri ubu bakaba bamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha nk'uko nari maze kubibabwira. Uraza kuba wamenya ngo ni ikiribu yatangaje ndetse uze no kumenya n'ubwoko bw'inzoga zitujuje ubuziranenge bano bantu 80 rero batawe muri yombi bengaga. Byose uraza kuba wabimenyera muri amakuru mu buryo burambuye. Cyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iriya nkuru y'abari abantu 80 bamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Muri aya makuru kandi turaza kuba twajya hanze y'u Rwanda, tubanze tujye mu gihugu cya Zimbabwe. Kuri ubu amakuru atugeraho kano kanya kuri uyu mugoroba unyumviraho nuko ubwato bwari butwaye abantu 95 bwaruhamye mu kiyaga cya Kariba mu gihugu cya Zimbabwe. Uraza kwamenya byinshi bigiye bitandukanye twaguteguriye kuri iyi nkuru. Icyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye twaguteguriye twaguteguriye rero kuri iyi nkuru. Cyo ngusaba no gukurikirana amakuru paka rero ageze ku musozo uze kumenya byinshi abigiye bitandukanye. Muri amakuru kandi turaza kuba twagaruka ku kibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Kuri ubu uwo bita Zelensky arashinja Uburusiya gukoresha ingabo n'ibisasu bya Korea ya Ruguru. Uraza kuhamenya byinshi bigiye bitandukanye rero Zelensky yavuze ndetse uze no kumenya n'icyo Uburusiya bwavuze kuri bino birego rero Zelensky yareze igihugu cy'Uburusiya. Amakuru yacu rero agiye kwibanda kuri izo ngingo z'ingenzi maze kubabwira haruguru. Muri aya makuru turi kumwe n'ivuriro Isaro Medical Clinic, akaba ari ivuriro rikorera mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza hafi na stade y'akarere ka Nyanza. Rero batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, harimo kukuvura indwara zisanzwe ndetse akaba no kukuvura indwara zo mu kanwa harimo n'indwara z'amenyo. Abantu mwahuye n'ikibazo cy'imvune mushobora kuba mwanabagana nabo bakaba babafasha neza cyane. Rero ushobora kuba wabahamagara kuri nimero yabo ariyo 0785
6720129 bakaba bagufasha neza cyane. Muri amakuru kandi tuba turi kumwe na Silvato Visitech, akaba ari company icuruza ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga ndetse ikagufasha no kubitunga. Wowe ufite computer cyangwa smartphone zifite ibibazo bigiye bitandukanye, gana muri Silvato Visitech bagufashe ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ikindi batanga ubujyanama bwihariye ku bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bakaba banagwa amaccessoires agendanye na telefone zawe, telefone yawe nako ndetse na computer yawe. Byose rero muri Silvato Visitech. Nawe ukeneye kwiga rero computer ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nabwo wabavugisha ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Silvato Visitech ya Trufatino Technology, nimero yabo ni 0781103070 bakorera Igicumbi ni Kigali, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Amakuru yacu rero katwite atuyahera n'ubundi mu makuru avugwa mu buzima, aho tugiye kubagezaho amakuru agezweho kano kanya uri kunyumviraho, aho rero icyorezo cya Ebola gikomeje kuba cyakica abatari bakeya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu abamaze gupfa bazize kino cyorezo cya Ebola bakaba bamaze kugera ku bihumbi 200 byose, akaba ari bo bamaze guhitanwa na kino cyorezo cya Ebola. Rero kikomeje gusya kitanzitse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwibasirwa cyane n'icyorezo cya Ebola, aho kimaze kwica abagera ku bihumbi 200. Umubare w'abantu bamaze guhitanwa n'icyorezo cya Ebola kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze kugera ku bihumbi 200. Abayobozi bo muri Kinshasa bavuga ko iki cyorezo kiri mu byakwirakwijwe mu buryo bwihuse cyane mu mateka y'igihugu. Bavuga ko gutinda kumenya ko virusi yatangiye gukwirakwira ndetse n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu bice bimwe by'igihugu biri mu byatumye ubwandu bukwira ku buryo bwihuse. Kugeza ubu iki cyorezo kimaze kuba icya kabiri mu guhitana abantu benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakibanjirije ni icyabaye hagati ya 2018 kugeza 2020 ubwo Ebola yahitanaga abantu bagera hafi ku bihumbi 230 nako ku bihumbi 2300 nako. Rero bivuze ngo harabura abantu 300 ngo n'ubundi abo cyahitanye 2018 kugeza 2020 babe bageze. Kuva iki cyorezo gitangazwa muri Gicurasi abarenga 4300 bamaze kwemezwa ko banduye Ebola. Icyakora inzobere zikeka ko virusi yari imaze igihe ikwirakwira mbere y'uko itahurwa ku mugaragaro. Ku bijyanye no guhangana n'icyorezo, inzobere mu nkingo zo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS zasabye ko urukingo rumwe rukumbi rwa Ebola rumaze kwemezwa rwageragerezwa ku bantu benshi mu buryo bwihuse kugira ngo barebe ko bagerageza kurwanya ino Ebola ikomeje kugenda ikwirakwira hirya no hino rero mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi wamenya no ko intego rero ari ukumenya niba urwo rukingo rushobora gutanga ubwirinzi ku bwoko bushya bwa virusi ya Ebola buzwi nka Bundibugyo. Hanyuma rero tuvuye kuri iriya nkuru y'ubuzima, reka tuhite tujya none tugaruke ku makuru avugwa mu Rwanda, tuyahere muri siporo. Muri siporo haravugwayo ayahe makuru? Nuko amakuru atugeraho kano kanya nuko Shema Fabrice uyobora Ferwafa afunze kugeza ubu, yakaba yatawe muri yombi. Rero ikintu wamenya nuko Shema Fabrice usanzwe ari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gutanga sheki itazigamye. Rero amakuru yitabwa muri yombi rya Fabrice yakwirakwiye ku mugoroba wo kuwa kabiri ku itariki 11 Kanama 2026, nubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutifuje kuvuga byinshi kuri dosiye ye, bwemereye itangazamakuru ko Shema Ngonga Fabrice yatawe muri yombi aho akurikiranweho icyaha cyo gutanga sheki itazigamye. Akaba acumbikiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ku bindi byaha bifitanye isano n'ibyo akurikiranweho. Amakuru avuga ko yari amaze iminsi yitaba RIB ariko akagaruka, gusa uyu munsi ho yahise atabwa muri yombi arafungwa.
Shema Ngoga Fabrice yinjiye muri Ferwafa ku itariki 30 Kanama 2025 nyuma yo gutorerwa mu nteko rusange isanzwe hamwe n'abagize komite nyobozi rero yarayoboranye nayo rero mu kuyobora Ferwafa cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa. Tukiri mu makuru avugwa mu Rwanda kandi agendanye n'ubutabera, reka tubagezeho n'iyi nkuru rero y'abantu 80 batawe muri yombi. Abantu 80 bakekwaho gukora inzoga zitujuje ubuziranenge bashyikirijwe ubushinjacyaha. Abantu 80 bakekwaho kugira uruhare mu gukora no gukwirakwiza inzoga zitujuje ubuziranenge zizwi nk'ibyuma. Dosiye zabo zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Bitseri yatangaje ko dosiye z'abantu 80 zoherejwe mu bushinjacyaha ku itariki 10 Kanama 2026. Muri aba bakekwaho harimo witwa Nihanabayo Samuel uzwi nka Kazungu, akaba umuyobozi ndetse na nyiri uruganda rwa Ingufu Gin. Yari yarafatiwe mu mujyi wa Kigali hamwe n'abandi bantu babiri bakoraga muri uru ruganda barimo umugenzuzi w'ubuziranenge ushinzwe umusaruro. RIB yari yerekanye aba bakekwaho ku itariki 8 Kanama 2026. muri bo kandi harimo uwo bita Rostini Ayayi ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Caritest and Nutrition Rwanda ndetse n'abandi bakozi baturuka mu nganda n'ibigo bitandukanye birimo Ebeneza Hubs, Sakaza Fruit Enterprise, Rwibutsa African Buffalo, Pifani Company na Lotus Medical Group. Iritabwa muri yombi byakurikiye ibikorwa byo kugenzura inganda zikora ibinyobwa kuva ku itariki 2 Kanama 2026. Rwanda FDA yatangaje ko yafunze inganda 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse ihagarika n'umusaruro wazo ku masoko y'u Rwanda. Tukiri kuri aya makuru kandi icyo wamenye, iperereza byagaragaje ko hari inganda zashyiraga mu binyobwa ethanol idatunganyije neza, ibintu bishobora guteza ibibazo bikomeye ku buzima bw'abayinyweye. Aba bantu 80 bakurikiranwe ibyaha bitandukanye birimo guha umuntu ikintu gishobora kumwica cyangwa gushegesha ubuzima bwe. Icyaha giteganwa n'ingingo y'115 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye na 18 yo ku itariki 30 Kanama 2018 ryerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Iri tegeko riteganya ko umuntu uha undi ikintu ashaka kumutera indwara cyangwa kumubuza gukora mu gihe atagamije kumwica, ariko icyo kintu kikaba gishobora kwangiza ubuzima bwe abakoze icyaha. Iyo icyo cyaha gihamijwe n'urukiko, uwagikoze ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 2 n'3 ndetse n'izahabu iri hagati y'amafaranga 300 n'ibihumbi 500 y'ingaruka zacyo zitera indwara idakira, ubumuga buhoraho cyangwa gutakaza burundu imikorere y'urugingo. Ibihano birushaho gukomera bikagera ku gifungo cy'imyaka 20 kugeza ku gifungo cya 25 n'izahabu iri hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Abakekwaho kandi baregwa guhimba, guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, icyaha giteganwa n'ingingo ya 176 y'iryo tegeko. Rero uwahamwe n'icyaha ashobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7, izabo ya miliyoni 3 kugeza kuri 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Hari n'ikindi cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi giteganwa n'ingingo ya 230 y'itegeko nimero 38 akarongo kaberamye 2018. Iyo umuntu agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe. Kugeza ubu dosiye z'aba bantu zamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha, aho biteganyijwe ko hakomeza gukorwa ibindi bikorwa by'amategeko mbere y'uko hafatwa umwanzuro kuri bano bantu uko ari 80 bakurikirana. Tukiri mu makuru agendanye n'ubuziranenge, nabonye Roza igihugu cya Kenya cyagize icyo kivuga ku binyobwa igihugu cy'u Rwanda cyahagaritse. Igihugu cy'u Rwanda kivuga ko bitujuje ubuziranenge, harimo n'icyo bita Jiribisi. Iyi Jiribisi rero
Jiribisi rero igihugu cya Kenya nicyo cyenga cyangwa gikora ino nzoga, kikaba cyavuze ko zino nzoga cyoherezaga ku isoko ryo mu Rwanda zujuje ubuziranenge. Rero Kenya yaje ibivuga nyuma yaho hari amakuru yagiye atangazwa avuga ko zino nzoga zaciwe ku isoko ryo mu Rwanda ngo no mu bihugu ziturukamo ngo biba byaraciwe, gusa Kenya yideklara iravuga ati reka da, twebwe turacyazemera nk'izijuje ubuziranenge. Rero tukiri ku makuru n'undi avugwa mu Rwanda, reka tuhite tubagezaho n'ubundi iyi nkuru. Ni inkuru n'ubundi nabagejejeho tugitangira no makuru, aho rero umuryango w'abantu batatu mu karere ka Gatsibo, umugore n'abana be babiri bapfuye nyuma yo kunywa umuti wica imbeba. Rero mu ijoro ryo ku itariki 11 Kanama 2026 mu mudugudu wa Kamatamo, akagari ka Mamfu, mu murenge wa Muhura, mu karere ka Gatsibo, umugore w'imyaka 36 y'amavuko n'abana be babiri basanzwe bapfiriye mu rugo nyuma yo kunywa umuti wica imbeba. Abitabajwe n'umugabo w'uyu mugore bageze aho yari atuye, basanze we n'abana be bombi uko ari bakiri rero bombi batakiri bazima. Ubwo ni ukuvuga ngo abatabaye cyangwa se abitabajwe bari kumwe n'umugabo w'uyu mugore wiyahuye akoresheje umuti wica imbeba akanawuha n'abana be, basanze bose bamaze kwasiga ubuzima. Abana bapfuye ni umukobwa w'imyaka 9 n'umuhungu w'imyaka 4. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Mwita Rudasingwa Michel yavuze ko umugabo w'uyu mugore yari asanzwe akora ubucuruzi muri santire, kandi ko umugore we yari asanzwe yamugezaho ibyo kurya nijoro. Yasobanuye ko kuri uwo munsi umugabo yatangiye kugira impungenge nyuma yo kubona ko igihe umugore we yari asanzwe amuzanira amafunguro cyarenze, yamuhamagara kuri telefone ariko ntiyitabe, bituma ataha kureba ibyabaye. Ageze mu rugo ngo yasanze umugore we n'abana be baryamye hasi, ahita atabaza abaturanyi n'abayobozi bahita batabara, basanga kandi hari urwandiko umugore yari yasize yandikiye umugabo we. Andi makuru dukura mu baturage nk'uko umunyamakuru wa Makuru Now TV ukorera hariya mu karere ka Gatsibo yatubwiye ko abaturage ngo bamubwiye ko ngo mu mpamvu ishobora kuba yatumye uno mugore yiyahura hamwe n'abana be babiri, rero nabo akabahura, bo ntago biyahuye ahubwo ubwo babahuye ari uko rero ngo yakekaga ko umugabo we ashobora kuba amuca inyuma, cyane ko no muri iyi nkuru mwumva ko rero umugabo we yakoraga ubucuruzi muri kariya gasantire ka Muhura, kandi urumva nyine abacuruzi bafite amafaranga. Tuvuye rero kuri iriya nkuru y'umugore wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura wiyahuye ndetse yiyahuye akoresheje umuti wica imbeba akanawuha n'abana be babiri harimo umuhungu n'umukobwa, reka amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda. Mbere yuko tujya hanze y'u Rwanda, reka mbanze mbabwire ko muri aya makuru tuba turi kumwe n'ivuriro Isaro Medical Clinic, akaba ari ivuriro rero ritanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho rero bakuvura indwara bakaba banaguha imiti, bavura indwara zo mu kanwa harimo no kuvura amenyo. Rero Isaro Medical Clinic bakaba bakorera mu karere ka Nyanza, ni mu majyepfo y'u Rwanda hafi na stade y'akarere ka Nyanza. Rero ukeneye serivisi zabo cyangwa ukeneye gusobanuza mu buryo burambuye, ushaka kuba wabahamagara kuri 0788320129, bakaba biteguye kugufasha neza cyane. Muri aya makuru kandi tuba turi kumwe na Silver Tech, baba badutumye ngo tubabwire ko mu gihe ukeneye ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane computer ndetse na smartphone, ushaka kuba wabagana cyangwa se wavunyisha kuri nimero yabo ariyo 0781030780. Umuntu ukeneye no kwiga computer ndetse no kugira ubundi bumenyi bugiye butandukanye ku mashini, nabo ashobora kubavugisha. Umuntu ukeneye accessoire y'amamashini cyangwa se accessoire za telefone zigiye zitandukanye, nabwo ushobora kuba wabavugisha. Nimero yabo ni 0781030780. Rero Silver Tech yo turufatira na technology, niko bahita bakubwira neza cyane. Rero
amakuru yacu tugiye kuyahera mu gihugu cya Uganda gufungura utubari byashyizwe nyuma ya saa 9 z'amanywa. Guverinoma ya Uganda yatangaje ko utubari ndetse n'ahandi hacururizwa inzoga hazajya hafungurwa cyangwa se ibikorwa byaho bizajya bifungura mu masaha y'isa 9 az'igicamunsi mu rwego rwo gukumira ubusinzi bukabije cyangwa se kunywa inzoga mu masaha y'akazi. Rero ibi Uganda ikaba yabivuze mu rwego kugira ngo yongere umusaruro cyangwa se umusaruro abene gihugu batangaga kunuza mu batangaga rero hariya mu gihugu cya Uganda. Byatangajwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Balama Buragahara Atanyi yihanangiriza bikomeye abagurisha inzoga abana bari munsi y'imyaka 18 ko uzongera kubikora azabiryozwa cyangwa se azahangana n'amategeko, ubundi akumva icyo amategeko amubwira. Ubwo yihanangirije ba bantu bagerageza kugurisha inzoga abana bataruzuza imyaka y'ubukure. Rero tuvuye kuri iriya nkuru, reka tukomeze amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, tuyakomereze mu gihugu cya Mozambique. Haravugwayo iki? Mozambique ubwato bwari butwaye abantu 95 bwarohamye mu kiyaga cya Kariba ntago ari Mozambique ahubwo ni muri Zimbabwe. Mwihangane ni muri Zimbabwe, aho rero ubwato bwari butwaye abantu 95 bwarohamye mu kiyaga cya Kariba muri Zimbabwe. Abantu benshi bakekwa ko bahitanwe n'impanuka yabereye mu kiyaga cya Kariba muri Zimbabwe, ahubwo rero ubwato bwari butwaye abantu 95 bwarohamye. Ibikorwa byo gushakisha no gutabara ababuze biracyakomeje kugira ngo rero ko babarohora bakiri bazima. Polisi yatangaje ko ubwato bwari butwaye abagera kuri 90 n'abakozi 5 babukoramo igihe bwarohamaga ku wa kabiri. Icyakora hari amakuru avuga ko umubare w'abari bawurimo ushobora kuba urenze uwo polisi yatangaje, kuko bishobora kuba bwari bwarengeje umubare ntarengwa w'abagenzi hashingiwe ku mubare w'amatike yagurishijwe. Umwe mu babonye ibyabaye yabwiye AFP ko ubwo bwato bwatangiye urugendo mu gitondo mu gihe ikirere kitari cyiza, bikekwa ko bwaba bwarakubiswe n'umuraba bukabura uburinganira cyangwa se balance, bigatuma burohama kubera kuba bwari butwaye abantu baburusha ubushobozi. Ikiyaga cya Kariba giherereye ku mupaka uhuza Zimbabwe na Zambia. Ni kimwe mu biyaga byakozwe n'abantu binini ku isi, gikoreshwa cyane mu gutwara abantu n'ibintu, uburobyi ndetse no mu gutanga amashanyarazi akomoka ku mazi afite akamaro ibihugu byombi, ubwo ni Zimbabwe na Zambia. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko ishami rishinzwe kurengera abaturage no guhangana n'ibiza muri Zimbabwe, Civil Protection Unit, ryavuze ko inyandiko z'amatike zigaragaza ko abantu rero bari mu bwato bakuru basaga 114 bari bamaze kugura itike cy'amatike yo kugenda muri ubwo bwato. Rero byongeyeho ko hashobora kuba harimo abana batari bagejeje ku myaka yo kugura amatike, ariko umubare wabo ukaba utaramenyekana. Mutsamurambezi, umwe mu bagize inteko nshinga amategeko muri Zimbabwe, yashyize ku rukuta rwa X amashusho y'ubwo bwato bugitangira urugendo. Yavuze ko abaturage bo muri ako gace bari basanzwe babukoresha mu kwambuka ikiyaga berekeza mu mujyi wa Kariba. Urugendo rumara hafi amasaha 5 bari mu mazi. Mu butumwa yanditse yagize ati, dufite ibibazo bikomeye bikeneye ibisubizo by'ukuri. Abategetsi bagomba gutangaza umubare wa nyabo w'abantu bari muri buriya bwato bwarohamye. Polisi yatangaje ko amakuru arambuye harimo umubare w'abamaze kumenyekana ko bapfuye n'abatabawe azatangazwa mu gihe kiri imbere uko ibikorwa by'ubutabazi bizakomeza kujya imbere. Amakuru yacu tujye kuyasoreza ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Amakuru agezweho na yahe muri iriya ntambara imaze imyaka myinshi, dore ko yatangiye 2022 mu kwezi kwa kabiri, ariko n'ubu baracyari kwesurana hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Zelensky aragira ati ngwiki. Zelensky arashinja Uburusiya gukoresha ingabo n'ibisasu bya Korea ya Ruguru. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine aragabisha ku rugamba
aragabisha ku ngaruka z'umwanzuro w'Uburusiya wo gukoresha ingabo n'intwaro bya Korea ya Ruguru. Avuga ko ibyo biteza akaga kuri Ukraine no ku bindi bihugu byo ku isi yose. Mu butumwa bwa video yagejeje ku baturage ku mugoroba wo kuwa mbere, Zelensky yavuze ko ku nshuro ya mbere Uburusiya bwerekanye ko budashobora gukomeza intambara butabonye ubufasha bukomeye bwa Korea ya Ruguru. Mu butumwa rero mu butumwa yashyize ku rukuta rwa X, Zelensky yavuze ko cyari igitero cy'ubugome cyateguwe kugira ngo gitere ibyangiritse bikomeye cyane cyane ku bikorwa remezo by'abasivile. Avuga ko intambwe Uburusiya bukomeje gutera yaba yo kongera misile, kuzana ingabo n'ibikoresho bya Korea ya Ruguru ndetse no gushaka kwinjiza izindi ngabo byerekana ko Moscow idashaka amahoro ahubwo ko yitegura kongera kugaba ibindi bitero bishya ku gihugu cya Ukraine. Ahamagarira rero ibihugu by'inshuti nabyo gushyigikira Ukraine bifatira ibihano igihugu cy'Uburusiya kugira ngo barebe ko cyarekera gukomeza kugaba ibitero ku gihugu cya Ukraine. Rero ikindi muri ubwo butumwa kandi Zelensky yashimangiye ko igitero cy'indege Ukraine yagabye ku ruganda rutunganya peteroli rwo mu burengerazuba bwa Siberia mu Burusiya. Avuga ko ari intambwe ikomeye y'ingabo za Ukraine, yijeje abaturage ko azakomeza ibitero bya Ukraine. Avuga ko bikenewe kugira ngo Uburusiya n'Abarusiya berekwe ko amahoro ariyo nzira ikenewe kuruta kwesurana banyanyazanyizaho ibisasu. Rero amakuru yacu nanga tuyasoreje, indi sangwa amakuru mu masaha ari imbere hagati ngo mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyobora wa YouTube channel yitwa Amakuru Now TV. Nyaboneka niba ari bwo bwa mbere ukurikiye bino biganiro, ndagira ngo mubwire ko amakuru yacu atambuka mu masaha mu gitondo kugira ngo umenye ko isi yaramutse, na mu masaha ya nimugoroba kugira ngo umenye ko isi yiriwe. Mukore subscribe muri benshi kugira ngo tugire umubare munini w'abantu bakurikiye ibiganiro byacu, ndetse rero dukomeze twagure imbago kugira ngo ibintu rusheho kugenda neza cyane. Muri amakuru twari turi kumwe n'ivuriro Isaro Medical Clinic, aho rero ari Isaro rero nako Isaro Medical Clinic ni ivuriro ritanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, cyane cyane ubuvuzi busanzwe, ubuvuzi bwo mu kanwa ndetse n'ubw'amenyo, bakanatanga n'ubuvuzi ku bantu bahuye n'ikibazo cy'imvune. Twari turi kumwe na Silver 250 Tech, ni company yo yita ku bintu by'ikoranabuhanga, muhita mubyumva Silver 250 Tech yo turi platina in technology. Bose twari turi kumwe muri aya makuru, nahanga tuyasoreje indi sanga y'amakuru mu masaha ari imbere hagati ngo mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro twamaze gushyira ku muyobora wa YouTube channel witwa Amakuru Now TV. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze bashyishye mu byo mukora byose, muhahe muronke. Muri studio mwamwe kumwe na Fiston da Silva. Bye, Imana ikomeze ibahaze mu kwifuza kwanyu. Amakuru Now TV, we are to give you update.